جوید جوینه از دست پێ دکم کە هەنوێنەیە ببینن فەرماندارê هەسەدê مەزلوم عەبدی پێشوازی لە دکتۆر مرشد خەزنەوی کرد. هەردوو ئالیان بەحسا داوی پێشهاتن سیاسی kirin. Di civînê de bal hate kişandin ser şanda Kurdî ya ku di konferansa yekrêzî û yekhelwesta Kurdî de li Qamişlo di 26 Nîsanê de hate avakirin û tekezî li diyalogê jî hate kirin. Diktor Murşid di civînê de got danûstandina li gel Şamê baştirîn rê ye ji bo çareserî û aramiyê. Her wiha piştevaniya xwe ji bo fermandarê Hesedê Mezlûm Ebdî jî û ji bo Hesedê bixwe نشان دايه کو اف چند جارن دکتور مرشد خزنوی د ناوا گوتنین خوده گوتارن خوده و د جوینن خوده تکزیه لسر پشتوانی خوش بو مظلوم عبدی و فرماندار حسده و حسده بخوجی دکا لقامشلو انجمن اجتماعی کرد لسوریه انا کسی پیشوازی لشاندکه پولیتبیرویا پارتیا دموکرات یا پیشورو یا کرد لسوریه کرد. شاندا پیشورو کیلان اسکان انس عبدی و سعدون مصطفى پیگدهات. دی جوینه ده بحثا داوی پیشهاتن سیاسی هاتیه کرن تکزیل سر گرنگیا یکریزیا کردی و پابندیا به بریارن کنفرانسا کردی هاتیه کرن.